alo le soi fo mo le cha fo Ia tau manuia fono ia whaftai lea lofo lea tua whapea whai ona toi whatasi mai le nei tae au ia whatalo whatu fo ile pa ia mal mamali sho tato atu nuu ia o paanga umalawa le tato ala leo nei e ale ngata fo ile o paanga whatupe tangata nu o Samoa whapea na ona maua mai le nei po kalame le nei tae au ia whatalo whatu fo ile li pule ia ale ngata fo ile le pulenga male au whengan wenga sho mato whale whengan wenga ia le ngata fo ileo I le Talofa famo malo ba chơi ia cha chu teu fai fa cha lo fa le ni fui cha ti mu ngau cha mana chu ia wana cha wa cha cha no ngal le cha au uyo le ia e le fa pe la lu ia se ia e fa ya ma fai si de cha pese vai fo proclame uyo le ia cha ama mai ni vai ngawa cha pe na ye chu dan le cha fa bol ia whaftai lava fono ia o te ilo o le whamanatu lava le alfaltupe le ai ai le tato au nanga le o whapena fo I ona o sa valvali mai fo le nei tae au ia o le tato internet banking ia o le sile au nanga alfaltupe e se le taua ia e mai se lava I to I ngā tai mi whapenei ia o le lo wale tau ia le ngata fo I lea ia e te tau le fia saua I fo le tau langa e siakini wha mau lau accounts ia matulanga whapena ia o leo ngana tato au nanga lea ia mawhaia ona e nofo mai whale I toi nā taimi nei wo whaisi leanga tau ia siaki mai lau pāle ni o loo iai tono lau accounts ia o a lava ni vaenga o loo mana o mia ona whaasino ina whaasaita inga ia o le bank statements ia o mea umalama whapena o le whaingongi o transfers mai lau accounts a nga I seisi accounts ia o le tato au nanga na o le internet banking ia ito tele lava I lato wele o mawilo fo ilia au nanga alfaitupe ia o le au nanga lia e tā ua lava le iai o le account ma le email I le customer o le email fo ila lia e tatau ona whaatumu ai le form ia e tatau lava ona sa o lau email o lo osu ina tono le form le whaatumu I le taimi le te suma e te restala ia o le email foi le na e alu atu ai lo username ia po o lau password foi a whaape alu leilo a lau telefoni le alu umai ai lau email ma me whapena ia mawhai lava ona vavevili mai le ofisa whapena ona poloka lau account ia mawhai ona e mai se lava le internet banking poloka lau internet banking ina ia mawhai ona awane receiving ai tangata ia details ia po alerts fo ia fiki a kui lau accounts awa once e whai e seisi se transfer fo ilea wha o ngale internet banking e o ko meki a o nga fiki le alerts fo ile email e whaai loa ai ia o le transfer le lewa whai ia o le statements le loa download mo me whapena e fiki lava le alerts I le mailbox I lunga lava tato internet banking ia po o lau email fo ilea e restala ai o tato internet banking ia e mawhai ona e access mai lava I so seno fuanga ia so se taimi ia po whea lava le te whai malanga ai ia tunu umamao ia e mawhai lava ona e access mai lau internet banking mana tua e la o toi e se app fo ilea le ale faltupe I taimi nei ia o loo ia le maso website e mawhai ona e alu ai lunga ia ona e access loile I lau account o le maso website la ia o le www.npsamoa.com o le website lava na alfatupe ia o loo ia le EasyNet login lava I lunga le tamatau le kona le pito tamatau mawhai ona e alu o omi ia ona talo le o lau username lau password mana tua a lafo atu ele ofisa lau password ma lau username e to e follow atu ai tua ma le email ale ofisa e whaai lo atu ai o le email le na o le alu atu mai le National Bank e ta'awa atu ai o le awa umana e restala le internet banking ma ta'awa atu ai fo I le validation ia po le umi fo I e te tau ona ta'atia I le temporary password le senda te mato ia mana taimi tau ona e alu I sui o vaenga umana alu atu le mato email le muli atu I le email mai le EasyNet awa alu atu le mato email e ta'awa atu ai teifa apele customer po le ale email le EasyNet le fiki mai ia o le EasyNet lava ia o le saunga na tatu NPS internet banking saunga na tatu au nanga lea
o la receive ai lau emaili toi follow toi tua ma le emaili al office e whaailoa toi a te oe. Ia o lau account na lewa uma ona load i le internet banking. E tā ualo walo e tā lo username, tā ma le password o avatu e mātou. Ia ona toi oso mai loa le ilunga o le screen e sui e lava e oe lau oe password. Ia mai e le iloa fo e mātou password o oe nai la asui. E sui lava e oe lau oe password e tā ona e manatua. Ia mwhai ona e access i lau account i le aso ma le aso. Whātaita inga whapefo e wangalo lau password. Ia mwhai ona vili mai tono le ofisa, pe toi emaili mai le emaili a le ofisa na sa alu asu. Mwhai ona toi sosuani atu ia te oe e toi reset ai lau password. Pe ha alu te iwa ngalo. Ia whape e umale le luasful whaetu la le taimi o le whaetu langa ina whaetu pe e te tau wai ona sui le temporary password le avatu e mātou. Ia e tā ua whoilo te walau mai pe toi emaili mai e toi reset atu. Wa uma lua so ia lua pasi mamau ma le luasful whaetu la le wa uma ona tu ua sui le mātou advice. E te tau wai ona sui lau password e avatu. Ia oi tū lai le lei e le tatou au nanga lea. Ia e mawhai ona siaki e i le history o lau account, ia po le statement, ia po wha maunga i lunga lau account. E mawhai whai ona siaki e le pāleni o lau account o lo o iai. Ia o le bank statements pei whai ona tā ua. Ia o le whainga lea o transfers mai lau account, nga i Zazy NPS account. Ia po o le transfer le i se bank i nei lava i Samoa. Ile SCP, PSP, pole ANC. Mawhai ona whaatino i na umane nei vaenga i lunga le tatou easiness ia pole internet banking. Ia mawhai foi ona resta la i lato o lo o whaia lato company i le vaenga leo le bulk upload. Mawhai ona tutongi e lau whainga ruenga e upload le whaila i lunga ia ona alua lea o tutongi a tangata o lo whainga ruenga i lalo oe i tutono o lato account. E mawhai ona whaonga umalava ia accounts umalava i nei Samoa whasaita inga a whapea i tō tele lava lau o whaingaruenga lo o banki isi bank. Ia e mawhai ona upload i le tatou au nanga le ta o le bulk salary upload. A whapea fo i ini si transfers ia po ni komisi po o a lava tu ainga payments e mawhai ona e tele ia tu ainga payments. Ai mawhai ona upload le taime tasi ia o le tamala na e oso mai lo le tatou vaenga lea. Le ta o le bulk upload ia po le bulk file upload. Ia mawhai foi ona manage ai PAs ia mapilas o PAs ala ia a whapea e tele lava a whapea o le whai so o sau transfer i le seu account i le isi bank ia e tele lava alu e tā so o ia le account number o le account name ma vaenga o mawhapena ia o le Swift code ia e sa walo e add lau PAI na le uma na add ia o le si taime te alua so e toi whai lau transfer ia ngalua manage PAI o omi le PAI nga ia alu sa awa pawale me e tau e toi tu i tonu le taime lea o le au whaingo le seleni le te mana o e lafo i le se o accounts. Ia o isi vaenga o le zero ia manatua ia company fo ia e whaia lato bank feed i lunga le sifo i platform lea po le sifo i au nanga leo le zero le ila lo le vaenga le PDO le tele ona whaia lato reconciliation ma mea uma whapena ia whapela le iailau accounts i le National Bank e whapitoa la vei lato olo e lato pisinis. A le te mana oi olo Talofa tupe, le te mana oi to reconcile lo accounts. Ia e ta awa lava le ei fo i olo internet banking. A wai o komeki nga mawalau bank feed i lunga i lau access nga le zero. Le te alua e whai iau recount me mea umalawa whapena. Ia o business accounts, ia. Poa lava to enga business ia mawhai lava ona whai levels of approvers fo ia. Ia a whape o le mandates ia po le ia ingo le saini o le accounts lava ia. O le il so tu sisiaki. A whape lua ni saini e saini ia au mua ia ona whaino ai lua lea o le saini a fono. Whateita inga na ia a whapela o lua whailau internet banking. Ia e follow lava i le whaingol vaenga na lea e se mana o e upload mai leisi tangata e mua approve oe ia ona whaino ai lua leisi tangata ina ima whai ona whaafulu le transaction i le taimi lava lea.
Ia oisi vaenga fo I taua. Ia o le vaenga le o le real time payments. Ia pe mawala vale taimi lea lau transfer. Pe afa apea e fai mai lau account anga I lesi NPS accounts. Afa apea la o le alu I lesi bank. Ia o le taimi vave lava maua lau transfer I lesi accounts. Mai le afeta langa I lalo. E maua lava le taimina pe umai fole 2 minutos por tasi ia lawa fiki kongo lau accounts o le ANC por PSP lau se le ni le transfer e mana tua o le amount lava ia vave maua pe a alu I Lacy Bank e afeta langa I lalo afa pea o I lava ia le NPS ia o le NPS fo e ia lava ia li mitsi fo ia faatu langa ino mo le whainga leo o tātou transfers a whapeo le wafa atumulo form le amatanga e iai lava section ngā o lo ilunga le tātou form o lo o iai ia li mitsi e tatau ona e tango e tik mai ina e mawhai ona loada e mātou a whapea mai le form e le se li mitsi wa tiki ngai oi ia ele mawhai e set lava I le default limits al whatupe ia o le default limits la na e lua afe li mitsi mawhai ona whaasino inai lau transfer I le aso ma le aso ia o le real time payments la so se amount lava it's a transferring mai lau NPS accounts anga I CC NPS accounts ia e maua lava le taimi na lau se le tusa pe fa mai e furu wafe le tupe le transfer ia e maua lava le taimi na lau transfer se vanga nale o vatulola ma le lua afe lau transfer e alu I Lacy Bank ia e taimi fatulanga ina al fatupe afa pe o taimi o le wafai melo transfer lua afe I le tae au ele I tar se furu ia e maua lau tupe I le aso lava na e fatu a mawel afa sfuru pe ona ta ua e ia I taimi fatu langa ina fo I le alfa tupe e alu e lau transfer I le Easy Bank ina I lava I Samoa pe afa pe o vatu ma le afe ta la lau transfer ia po le amounts foi o lo e mana o transfer le Easy Bank se vanga na wa faila lo transfer ile tolu ile aso lava lea ia na malia le fatu a maua ile si aso o le taimi fatu la ngaina lava ia lo e taso batches ia po taso lisi fo I Easy Bank o le afale lua ele mfai ona tal tolu ia walu le si afalo le lua ia o le lisi muli lava na e alu transfers uma mai lai tua mai afalua fatu afiki uma ile si aso so ai afasfulu ia mole no fumala malama fo ia pa anga uma lava tato fatupe ia o tato vaenga na pe foi ona ta o afa apea fo ia oele failo internet banking ale e saini fo I accounts alo walo ia po wai lava nisi ole e se saini la so accounts ia e mafai foi ona link accounts na I lalo lo user le afa peolo watsali polo fini olo ia la so 5 to life accounts I il fatupe ia ele te taule suma I le fatupe siaki pe o fia la so pa le ni ola fiki tono la so accounts ia no lo walu lava lunga internet banking ma fai ona view ia pa le ni nei lunga I la so accounts lo o ia te taule suma I fuel fatupe alo ia tato o nanga le ia ma fai ona view o le si vaenga ta ua tato au nanga lia afa pe alu fai lau fai sau loan I fatupe ia e fai lau loan fai lau internet banking ia e maua uma fo ia le pale ni o loan o lo ia I lunga tato au nanga lia e maua ia payment ni o lo alu ese mai lau account pe afa pe e te resala fo le internet banking fa fai ngo fia I ma se fai lau taimi fo ile e te vili mai o officer si aki pe fia pale ni o loan ma me fa pena ia po le pale ni fo o lau account le ma fai ona matso tu ina su pe foi ona ia tato apokala meilea solua e le ma fai ona matso tu ina su ni pale ni po oni fa mau ngai lau account I lunga o telefoni ia po email foi ia e vave sa ngofie sa le se song ia tato au nanga lea pa lava le vanga taua ia o fatumu le form ia sa o email ma fai ona lafo atu ia fa mau o lau username lau password ina ma fai ona e access mai lau account ia se vanga mo na fono le tatanoanga le nei tai au malo so no ia o te manatu ia o vanga mo na le wanga ye pa wan men fa silia o le internet banking
e fua i lunga o le iai o data o lato telefoni a le se data po si data e le mwhai ona anga i lunga e whaanga le mea lea whaamol Yeah. Sa o le fono a wale tato o nanga leo le whaonga le website a le ai alangi data ia ele mwhai ona e access ia lau data ia mwhai ona e alo se akilo accounti lea aso ma lea aso Malaya malo waftai ia o le na maninonga la na o le si vaenga a whai o tene nefu tele i vaenga i te whamatala whamolmole ma tira wau te loe whapenana i nisi tātou e o nisi vai vai e le au le e mawhai ona ngai atu le ofisa e so soani mai le ofisa le whaingala ta internet banking whamolmole ia sa o le fono a wa o le mea lawal na le ei tai minei ia i so tele lawai la so e toi o atu tono le ofisa e whaasino atu le whainga o le transfer a whaapea o la e fia malama le whainga o transfers ia ma le downloading o le statements ma nisi vaenga whaapea na ia mwhai lavono atu tono le ofisa ia e whaamalama tu fo ima whaasino tu fo ele tai mi lawale na pe a whaapea o la e mana o mia le sosuani ole e ala no fisi le vaenga na ona o le tāua le mai tau atu e whaisi feo lolo au nanga e mwhena e maua i runga o le internet banking ole o te lofo i la e tele i la tau la e fia si le fia ai a whape tele i loa whaatino o le sefe ala o tātou o le tātou o i le ofisa ia po se la o le tātou a whaletupa le NBS e mawhai ona whaafsili ai ia mo la le vaenga ai te manatu le asi o tātou nga ia tu se i tātou pese ia o le toi lima le wha o proklame le tai whaftai lava fono e o te ilo le tātou i lalo lava i le vaenga leo le internet banking le alawa tātou po o mai fees ia po o fees fo e whaonga ia pe tutongi fo i le customer pe a whaonga tātou au nanga leo ia o le internal transfer lava ia po o le own account transfer le mai lau accounts anga i leisi NPS ia pe mai accounts a oi lava ia nai link i lunga i lau internet banking ia ele ai se tutongi e free le vaenga lea ia mo le taimi nei o te loa e whatever tele na fai me tato awa unanga lia ia ele o iai lava se tutongi o tato le free lava ia tato transfers ia e whaatino ina i lunga i tato internet banking se iwanga nai ua fai lau transfer a nga i leisi bank i nei lava i Samoa ia whatu ama fai lea ona peile 5 o le fi lava na it's sau ona pay pe a whaape fai lau transfer i leisi bank ia o le whaatino ina la le tātou paka upload ia po le vaenga lea le upload mai ai le whaonga me company ia le whaila lea e upload o mai lunga ia salary ia po o vaenga o mawhapena a whapea la o le transfer le o le upload le salary le o accounts umalawa i tono le NPS ia e luasfo sene i le tangata i toa tasi a whapea la e 5 ia tangata ia i lunga i le whaila le tasi i loa umana upload ia na o le tā la le charge i lunga i le accounts al company na luasfo sene lava i le laina ia ta umai na whapeto o 5 lau whaingan wenga ia na o le tā la lava le fee al company e pay mo le uploading o le vaenga lea a whapela o le upload ia tangata nei to o 5 ia whaopopo toi ma se to o tolu e tofu lava le bank ia e aluela tau pay ia e luas for sene i tangata nei e to o 5 whaopopo i ma le to o tolu le alu i leisi bank ia ma le 5 ta la 5 i le bank lava lea Tusala a fasaita inga a whapea e to o 5 le upload e to o valu lau wha inga le upload i lunga le whaila e tasi ia e charge umata i luasu senga ale to avalu lea fa popo ai ma le fi i leisi bank le 5 ta la 5 ia o le tatou fi lava na mo le paka upload a whapela o le ia isa company fo i lea o le fia whaonga ina tatou awaunanga nea ia e mawhai ona o atu tuale au whainga wenga fo i le e whaatala noa ia mawhai trainings mo le nofo sila fia au e ese fo i le uploading o vaenga nei e le pay o le whaatino ina o le whainga transfers ia whai masani lava le ia e whainga fia ngalo laso ai lunga failo transfer ale fainga le paka upload ia e taua lava nai loa le company le fainga le faila ine mafai ona upload i lunga ia ona alu loa le tono account le fainga wenga lo upload ia o requirements ia po o
o vaenga nei sa ona mana o mia mo le restaurant o le internet banking e sa lava ona ye lo NPS account pay for ona ta wale amatanga fa asumu le form ia ma vailo email ia sao itsa ona fa asumu lunga form ia im fai ona lows lau internet banking ia im fai ona email mai le mato email e send a toilet form pe afa pe tele ava noa te su mai so se la val fatsupe mana tua i tato la lai fanga li le malai va alele ia fale olo le malai va alele o tato la lai sale longa savai ia o inei mata utsu o vai tele ia o le la ile la utsu ile ACC ia ma ile Sheraton le sa ia fo ile tato office nafi ia o lo ia per la ina ile Sheraton ma fai ona fa atsu mo ila form ia afa pela e tele ava no te sauton selala ia mfai ona email mai le email ia le fatsupe o ia o le email digitalbanking@npsamoa.com email na se email mai ia pole vala au mai le lua valu tasi o tolu po le lua no fitu ono ma fai ona tsoe tuina tule email e fa pena ona email mai ai ia le ngasa fo ile a fa pela vo na mi la so ani ilunga fa tino ina pol fa nga ina fo ila internet banking ma fai ona send mail text ilunga le Facebook page ale bank e ma fai ona so ani fo fa super assist fo oe ia le ngasa fo ile e fa sino fo ini si fo ona ngalo mana mi so ani se fa popotuna tato au nanga le fono ia ole si tato au nanga pay for ona iai ia ole easy bank ole au nanga le fa nga le numero telefoni kamalanga ole au nanga la ia sa ole au nanga la e sa ole mana o mia la na yeni data fo ia pe ona siringia fo sunga ya fono le tai au ai mafaya ona alu lava ilunga ila telefoni afa pe ole mtala oe lo numero le Vodafone ia e alu o mile fa fetu tasi fitulima ape fai ona o mile ole numero tolu nga ile de fatsupe ina mafai ona siaki lau paleni ia mafai ona send mai lau supe mai lau account anga itono lau mtala ia po le la fonga mai fo ile mai le mtala anga itono lau NPS account waenga umana mafai ona fatino ina ilunga le awau nanga lea afa pe fo ie digital lau numero ia e te alu download le app le mai cash ia pe fa nga fo ile fa fetu valu ape fai ona o milole numero ono nga ile easy bank ia e susa fo ia siakino lau paleni transfer mele tupe mai lau NPS account nga itsono lau mai cash ia po le mai cash fo ia nga itsono lau NPS account o vaenga la nei o le easy bank ia ele ise tosongi Susa foi ia inga sau foi ona ia lau account ir fai supe ia e mafai ona fatsino ina le restala ino o le vaenga lea e mafai foi ona ma so fatsumu ina le form ia ma restala o ilunga ia waunanga umane i lua afa pea o le se al watu e te le i restala mua i nei waunanga ia mafai ona ma so ani asu fa amala mala asu le aunga ia ma restala ilo o te milia ia awa e te tau foi ona tutusa le ingoa le ilo account malingo lo restala ilo numero i fale telefoni awa vaenga nei e mafai ona maso activating lau account ina e mafai ona access mai lau paleni po fea lava se no fuanga e le taimi po le lava le taimi te mana o e siake lau tutongi ia pe siake lau nupi fa po fiki ia mafai ona fatsino ina ilunga lau telefoni fea veai e te tau le to e vidi mai tono le ofisa ia te tau le to e alu siaki se ATM e fa amautino lava ilunga lau telefoni fea veai lea tau le ilangi teira e fa nga ina tato au nanga le easy bank na lo alu lava o mi ia numero fai lo ilona le fa fetu valu ape fai mole tichisel le fa fetu tasi fitu lima ape fai mole mtala ia manatua ia tsau ona tutusai ngolo ilunga ila accounts mali ngolo walo ila sim card ia pala o numero telefoni ine mafai ona matso fatsino ina le activating ngolo ole au nanga le ilunga ila accounts ia ole tato vaenga fo ile tasi lava le account ma fai ona linka na ilo access yo easy bank afa pe o le lua ni o account
ia fili la o po feo account e lua le semana o po le account se alu e lau pay ia po le account le fai lau savings ia e te sa ona link i lau numero ia o le account foi la le na o le a link ia o le account foi na fai ona access le paleni e le pay lau tato internet banking e te maua paleni o account ia le link i luna i lau access al tato internet tato isi bank la al faunga ina te phone ia e tasi lava le account sa si lava le accounts o le fatsu mo le form o le accounts foi le na fai ona eva ai ai lana paleni o lo o iai alo tai ia ele isi mea o ma wo ma ia anai silua na la ngai le matuva pena wo foi nei ova tu nei te wa a tilielo ne nefu le nei tai au ia ai mana ia le fa talanga mo le fa malam nei ne tu fidia tiuda ai ole na wa tu telefoni mai se lua no fitu no vala au iai na transfer le o e po fe to lu vai ngana te mana te fie tala no ia e fa malam la ma tile si vai nga ole wo tonu ngana tatu programe ai manatu langa ole tele tatu programe tiuda e tatele ia fe asale longa ma ya fa Talofa tu fini a Vitolina la le silsilo sala fa le ai e fia na no fia otomaya o ani vai nga wale wo sa fa ile to fini a Vitolina so vai o ani unanga maisi vai nga uma na polisi maya ole uma cha temi fa mo ia faftai lava fono mo le avanoa foi ia le ngata foi le o le fesili foi le nei tai au ia o teilo ia o tele lava ia au nanga lo fa pena ona fatino ina ile mo tele sala fai o lo ia ia Vitolina malana team foi ia o le wa matana fa solo itua ia onga foi e mo le tata langa o account lo mafa now ia le ngata foi le o le a singo foi ia tato tina matama matua ave foi me alo falfatsupe ai masalava sa vai ina longo ipulot sa ole le sa ia so fa moina sa fa sino ina la so nai ole vai so te ane ia o tele foi ia le swing foi ole foi update sa sulava lunga sa so Facebook page ia e no fo mala mai foi ia masila fia foi mamalo so sa so tunu ai mai sulava le mo tele sala fai wa ole wai sa so au nanga na ia luatu lava itua tato mobile banking van ia luatu fo itua matato officer e fai lato presentations fo ia matatala mai account tangata lo o ia lunga ia o onga ia ele ngata fo ile o fono fa vai itua inu itua in motele sala fai a fa pe lava na e mana o mia ona luatu sa vale ile a onga o le te fa longo mai ia mfa ona vala au mai le luono fito no nei ia pole lima solo iva valu isavai lima solo iva valu ia le numero na sale longa em fai ona vala awane iai pe amana o mia ia awananga fa pena ia wasu e foi tu Vitolina malana ti me e asiasu ia ma fai atu foi se folo sanga foi i awananga lo ma fai ona fa sino ina il motsele sala fai alo fa tai ia mana ia tatola na isavai awal pole ia nae aye va nga mana mia bala awane ia le tantu fisi sale longa lima tastolu i valu ia pe afa pe ona ia ni vai nga mana mia mau te loto te le tatu na fia mana mia tatu nanga ia au le sile fia lava ia malele fa to ai ane ia se talo sanga ia pe bala awane le tantu fisi sale longa uia le ia o le wa mai le tatu klame tolu mai le tatu por klame le tatu tira e faftai fono e molia se foi langa faftai pa anga uma lava talo fa mo e o pa anga le fa super fa pena ona maua mai po kala mele nei taia ia mal malu lau tele shotata watunu e fa foi lo fa va ia ma fonga mol moli foi fa super nei ai mai se lava le pulenga malau fengan wenga ia le li pulea pali ia molmolia toi foi lo manso nga faftai le nei tai au ia le foi sanga ngana le ona wasasi atulunga nei ia malu ave fale o to fina ngalo fa mangalo mai ona o se au ona vai ai fa manu ia tele le tsue ngalu wenga o si te fai le nei yaso ia fa ape foi le nei vai yaso ia male alo atu foi le sisinga fu a shotatu atunu ile vai yaso fo fa sai malo saunoa ia atu no ele si vai ngoleu